आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमिदांगी पुंग 3:30 तारे मणिपुरी दा पाउ ताबिरसी आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ कांग्रेस न हाइरी दोलस न मिखल मतुंग सरकार सेमा ngamlabadi अहानबा पांगथोकपा मंत्री मंडल मिफमदा मणिपुरदगी अफस पालाथोना बवारेप लौगनी बीजेपी न हाइरी लाकदर मिखल अस्ता बीजेपी न शांति अमसुंग साखोटपदा युमफम ओइदुना मिखल थेंगनगनी नेशनल पीपल्स पार्टी न लागलेबा मणिपुर विधानसभा की मिखल द मिर ओइगदबा मियोइ कुनगी मिंग लाउथोखरे राज्य पुलिस ना मणिपुर विधानसभा मिखल अमसु गणतंत्र दिवस पालन की मांगोइना अकनबे सेशन थोरांगसिंग लौखटली अमसुंग प्रधानमंत्री न हाइरी इनोवेटिव के वखलो निंगथीने लैरबा नहारोल सिंगना जाति असिबो मांगलोमना संगसिन हनबा ngamgani लेबाक असदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 अनोबा केस हेनगलगलिबा असि येंगलगा अखोय पुमनमकना चेक्सिनसी वैक्सीन काबा यारबा मियोइसिंग अथु मतमदा वैक्सीन असिगी दोसुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियु लाइसेट असि ngathonaba फेस मास्क उपियु फुतर के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अबदि खुसा सेंगना हमदोकपियु कोविड-19 अमरी लेनबा ई पाउसिंगदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 0112397 8046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर हेल्पलाइन नंबर 03852411 668 अमसुंग 18003453 818 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ लागलेबा मणिपुर विधानसभा मिखल मई लेनना तोंगान राजनीतिक दल सिंगना मिखल के थबक थरमसिंग कनखनरकली कांग्रेस न लाकदरबे मिखल एस्ता मिरे ओइगदे मियोइ निफुगी मिंग लाकथोखरबा मतुंगदा दोलगी इलेक्शन मैनिफेस्टो फोननब अकनबा थबक लखटबा हौरे आकाशवाणी इम्फाल इपाउ कंगपु अखनना उनबा अमदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एन लोकेन हाई दोलसिना मिखल मतुंगदा सरकार सेमा ngamlabadi अहानबा पांगथोकपा मंत्री मंडल की मिफमदा मणिपुरदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक अफसपा लखथोकनबा वारेप लौगनी मागना हाई एक असिग मरुम हंदक नागालैंड लानमीना मिसम के हाटखिबा दु कांग्रेस दोलना यामना हक्सिन लौई असिगुंबा मतमगा सुनद्रबा आइन असि लौथोक मतम ओइरे मरम अदुना मिखल के मरी लेनेना फोंगदबा दोलस के मैनिफेस्टोदा वफम असि यहोन्नबा होनरी हंदक लाकदोरिबा मणिपुर की तराम गतिथोई सुबा मणिपुर विधानसभा की इलेक्शन सिदैदा इकोइना करिगुंबा सासोनजे पाइरा अगति ख्वाइदगी यहालानबा पाइखटकदबा इशूबुदी हौजुजिक मणिपुर मांग तारगा लैरिबा कोई आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक की अदुगा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की अनंबना मरुओइना पार्टी खुदिंगमक की कमन ओइरकने निंगे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस की कैबिनेट अहानबा फंबदा मणिपुर की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक लोकथोकजेसिना अहानबा प्रायोरिटी ओइगनी श्री लोकेना मखातान हाई राज्य असकी थमक फंगद्रे नहारोल सिंह समस्या असि कांग्रेस दोलना यामना लुमना लौई मरम अदुना दोलसना शक्ति पायकलबदी लारिक हैरबा थबक फंगद्रे नहारोल सिंहदा मसागा चानबा सेंथोक लंबे पीनब होनगनी मखोइदा सरकार की माइकेदी पीबेबा मतेंग पीदुना सेंथोक लैबा मरम दोम लेवसबा ngamba म्युइ अममम ओहेनबा होनबना राज्य असगी सेल थुंगी पीमा फगत हनबदा नतना राज्य असि हेना साखोट हनबदा चाउन थौदांग लौगदौरिबनी अनएम्प्लॉयमेंट जो नहा सिंगदा हुजिकता लाइलासो हैरबा कयामा थबक फंगदना कंगाउनना लैरिबा कयासे सिगिदी अखोइना गवर्नमेंट की जॉब असि मिपुम खुदिमा कैसो पीबदो ओइथोय अदुना मरम ओरकान कोइगी इनकम जनरेट तौनना किसदी अखोइ एनी हाउ तौरकांदा अखोइगी यूथ सिंगदा हेना अखोइगी इनकम जनरेट तौनना किसि फोकस सिमदी अखोइगी कांग्रेस की मरुइबा पांडमना ए अदोमदा थमजगे तरानिथोइसुबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा बीजेपी की मिरे ओगदबा सिंगी अहानबा लिस्ट लागलिबा नुमिनिनी हुमनी असिगी मनुंगदा लाक्थोकलबा याना लैरे हौजिक ngahaki mamangda आकाशवाणी इम्फाल इपाउ कांगबु अखनना वारी सानबदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट अधिकारी मयुम सरदा देवी नहाई दोल असिगी मिरे ओगदबा सिंगी लिस्ट सेमना थबक कन्ना पाइखटली हयेंग दोल असिगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मिफम पांगथोकतुना मिरे ओगदबा सिंगी अहानबा लिस्ट थोकननबा खनरबा याय मदुगी तुंगदा मिरेप सिंगी लिस्ट लाउथोकनबा होनरी
अतोपा वहंग अमगी पाखुमदा श्रीमती सरदान हाई लाकदरबे मिखल असिदा बीजेपी ना शांति अमसुंग साखतपदा युमफम ओइदुना मिखल थेंगनगनी माकना हाई मणिपुर शांति लेननब होनबदा खुंदारिबा कम्युनिटी एखोय मसेन मरक्ता नुक्सिननब अखोयना मरी सागतना सिंगतम खापतना अखोयगी गमेना पाइखलैबा थबकसिंग असिगुम्बसे अखोयना ममांगदा अखोय मसेन मरक्ता शांति लेबा नुक्सिनब पुरक्पा सिना अखोय डेवलपमेंट से तौबा ngambane हाइबगी अखोयगी मेन फोकस समा लेबा हाइबा तारे अदना पीस समदि डेवलपमेंट हाइबसे अखोयगी मेन एजेंडा ओइबा मणिपुर कोविड लाइसिक फिवम हंजिलपदगी नौना पोस्ट ओइबगी सांगचादा 19.1 यौरे हौखिबा पुंग कुनमैदे मियोय लिसिंग अनिगा चहुम 13 टेस्ट तौबगी मनुंगदे मियोय 19 नौना पॉजिटिव ओइरे मियोय अनिना लैखिद्रे हाइबा मतम असिदा मियोय चहुम 19 दिन रेला असिदगी नाबा फखी नाबा फबगी सांग चादा 19.9 सुनोदा लैरे हौजिक एक्टिव केस लिसिंग अहुंगा 350 लैरे इम्फाल वेस्ट जिला ख्वाई यामना मियोय 153 कोविड पॉजिटिव ओइखी अदुगा नोने अमसुंग फेरजोल जिला दगी मियोय अमता कोविड पॉजिटिव ओइखिदे पाउगी मरक थतना अतेनबा ब्रेक अमा COVID-19 दगी ngakthoknaba changsilakliba khongjang gi saruk ama oina January tarik 3 dagi hauna chahi 15 dagi 19 gi makhada leiba angangsingda COVID-19 vaccination gi khudongchaba phanghanjare lising ani manga taruk amadi tareta pokpa angangsingna vaccine kapa yaragani online gi khuthangda natraga vaccine kaphamsingda school ID Aadhaar card disability certificate natraga passport saktak che singi maraktagi ama pubiraklaga vaccine kapa yare chahi kangrup asida kapka dawriba covaxin asi second dose na numit kunipani leiraga kapka dabani chahi kangrup asida leiba angang khuding makna suksoi soidana vaccine kapi ho masada anaba leiraba amadi thagi kongkap lagli binupi macha sing phauba vaccine asi kappa yai paujenjari ba National Health Mission Manipur tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini National People's Party NPP na lakador betara nitoi shuba Manipur Vidhan Sabha gi mikhalda mirep oigeda miyoy kungi ming ngasi lauthokle National People's Party Manipur Election Management Committee gi chairman Yumnam Joy Kumar Singh na thokpa cherol amada mirep oigeda miyoy kungi ming adu lauthorakpani mirep oigeda sing manungda Urupok Vidhan Sabha kendra da upa mukhyamantri Yumnam Joy Kumar kaisam thongda hanagi mantri Eljendra Kumar Singh amasung tadubida en kaisa yauri या स्कूल केंद्र हुईद्रोम बिक्रमजीत सिंगमी विधानसभा केंद्र ओइनाम रोमेन अमसुंग मोइरांगदा टीआई शांति सिंह याउरी मिरेप कोनगी मिंग लाथोखिबा सिदा नुपी मिरेप अनि ओइना विधानसभा केंद्र इरेंगबम ओंगबी नलिनी देवी अमसुंग लमसांग विधानसभा केंद्र डब्ल्यू सुमति देवी याउरी एखोगी पाउमीगा अखनना उनबा अमदा श्री जोय कुमार हाई मिखल असिदा एनपीपी ना विधानसभा केंद्र निफुरुमदा मिरेप थादोकनबा होनरी ngasi laukthokpada yaudaba lemhoriba विधानसभा केंद्र सिंगी मिरेप सिंगी मिंग अनिसुबा अमसुंग ओमसुबा तांककता लाउथोनबा थौरांग तौरी मिखल असिदा एनपीपी ना बीजेपी अमसुंग कांग्रेस के मिरेप सिंगा मपुंग ओइना लंबा थेंगनरबा याय कोई सी कंस्टिट्युएंसी निफुमुक्ति अखोई थादोकनी वालहौरिबा सीटसिंगसी अखोई नेक्स्ट फेज अमन नत्रगा अनीदा सेकेंड फेज दी अखोई तांग 13 ममांगदा अखोई सोइदना अखोई लाउथोकचगनी कोई कागनी है एक्सपेक्ट होगा असिदसु मेनली फाइट तौदोसी बीजेपी का खोगा ना अनंबनी और कांग्रेस का खोगा तौनगदसु यावी मफम खदना ट्रायंगुलर फाइट वेना अदमाइन तौसु यावी राज्य पुलिस ना लाकदोरिबा मणिपुर विधानसभा मिखल अमसुंग गणतंत्र दिवस पालन की मांगोइनना अकनबा सेक्सुअल थोरांग सिंग लौखटली राज्य की डीजीपी श्री पी डोंगेल का आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुगा अखनना उनबा अमदा मागना हाई चिंगदबा मफम सिंगदा अहिंग नुंथिल खाइदना थिबा हुमबगी थबक लेपतना चथरी मसिग मथक्ता तुरेल मपान यावना तोइना मियाम पुनबा मफम सिंगदसु सेक्शन थोरांग सिंग लौखटली लंबी सोरो सिंगदसु पामदबा थौदोक सिंग थोरकपा थिंगदबा दरकार लेबा थबक सिंग लौखटली मसिगी मतंगदा डीजीपी ना हाई This time, because of the election, the challenges of the Republic Day celebration is a bit different because it is not only the Republic Day security that we have to look after, but the security of the general public in connection with the election. There has been a lot of search and cordon work done in different lekais wherever we have any suspicion. It has been going on not only in the daytime but also in the night also, and try to acquire the cooperation of the public, acquire the confidence of the public. They have been very kind to us and we thank the public also for their cooperation.
Marak ashida ngasisu Imphal East District Police Commando na Andro Parking Area da thihumagi thabak chathaduna mioi chahumlom verification tauki mioi amata phabagi pau laite Ukhrul Zilla gi manung da laiba license paibe nongmei sing numit humni gi manung da manangna pa police station sing da pikhalaktrabadi makhogi license kaklagani hairi akhoi Ukhrul paumi na police ki pau paladun hai lakadorbe Bidhan Sabha Mikhal gi mamang da license paibe nongmei sing pikhalakna na ba hana na khangan khiba adugi makha tarakpo aina ngasi wafam asi amuhana phongdorakpani Tarani thoisuba Nation Voters Day hayang Imphal City Convention Center da pangthokani Raise Chief Electoral Officer ki office na sinduna pangthokadaba palanumit asigi thimdi Making Election Inclusive, Accessible and Participative Haivishini Tharumaduda Raise Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar amasung Raise Police ki DGP P Dongel yauna makok thongba official kaya saru yagani Tharungi saruk ama oina sui campaign gi makhada photo exhibition amasu pangthokani palan tharuma sida miyamna saruk yabina ba Raise gi Chief Electoral Officer gi maikaidegi appeal tauri Ukhrul amasung Kamjong Jilla da Mikhal gi mathok tawgadaba nupi polling personnel singi training asi Ukhrul gi DRD hall da pangthokre training as the official chamu yankhitar ena saba presiding officer amasung polling officer kangbu ahum yauri Akashbani Imphal dagi pau tabiri Pradhanmantri Narendra Modi hairi sarkar na paikhat pa Startup India, Stand Up India, Digital India amasung Make in India gi thausil singna naharol singbulam jingduna Laibak asib hena wangba thak amada pukhat lagani Pradhanmantri Rashtriya Bal Puraskar mana phangrab angang singa ngasi video conferencing khutang nagwari chanabagi tharumda Pradhanmantri Narendra Modi hai Laibak askin naharol singa si innovative ki wakhalon thina laibana zatiya sibo manglom na sangshin hanbada sauna mateng oigani Vocal for Local gi thausilas naharol singna thoraktuna mapung phana saru yanabasu Pradhanmantri na taksin khi Laibak asna ning tamlakpa chai humdra manga surapagi thorom pangthoklingi manung asida tongan hiramda thoidok hindoba thodang singjabagi damak Rashtriya Bal Puraskar gi mana phanglab angang sing asina Laibak asgi tungi matik saba yumbirel sing soidan orakani habi thajabasu Pradhanmantri Narendra Modi na phongdokhi Sarkar na hairi Laibak asgi mafam sinba thungda chathariba COVID vaccine kape khongjang da haujik phawbada COVID vaccine dose koti samu humphuni thoi la kuntaruk hena kaupkhre Haksel Mantralagi paun hai haukiba pung kunmari da vaccine dose la kuntaret lising yangkhai truk hena kaupkhi Hairiba matamasta mui lak ahum lising taruk sopna humphumari nona COVID-19 positive oikhi haujik laibak asida laisat asen nawa phagalapagi sangsada marpudrat rok 10.03 ta hanthare haujuk active case la kuni thoi lising nipumapan hena leiri ngasi zati gi nipi macha sing numit palanni laibak asigi angang nipi macha sing na mateng piduna makhoibu masek mangal thon hingan ba ngamnabagi pandamda sahi khudingi January 10 bo zati gi nipi macha sing numit palan haina pangthoktuna lakle angang nipi macha sibu mahai masing thina tamhana ba amasung masi oiba chinjak saba amade makhogi haksel ga mari leina ba wafam sing matangda paksana bhab tahan bagi thorom pangthokpana palan thorom asigi mapung oiba saktamni Pradhanmantri Narendra Modi na Akashbani gi khuthangda laibak asigi manung amasung mapalamda laiba meyamda piba make pungningi wa man ki ba thasi kontrada sandok lagani Sri Modi na meyamda mokhogi wakhalon MyGov India natraga namo app ta tharakna bahairi Twitter da thagat pa warol amada Sri Modi na hai lisingani kuni thoi gi ahanba man ki ba thoromasida meyamna pungning thagoningai oiba punchi gi wari sing amasung hiram kayagi matangna soiduna tharakani haibigi thajaba lei Handaki ashina man ki baat ki marphumnga sub edisani miyamna makhoi wakhalon namo app natraga MyGov open forum da tharak pasu yagani Loisilakpada COVID-19 ngakthonaba COVID vaccine kapthokpa face mask upa phutaruk lamna leiwa khut samadi mai mit tarutanana thamba haiba azama thong singa singangna chatpinaba amuka hananing singjari aroibada maroyo pau amuk hanna Congress na hairi dolasna mikhal matungda sarkar sema ngamlabadi anba pangthokpa mantri mandal mifamda Manipur dagi afaspalak tonaba warep laugani BJP na hairi lakadar mikhal asda BJP na santi amasung sakhotpada yumpham oiduna mikhal thengnagani National People's Party na lagliba Manipur Bidhan Sabha mikhal da mirep ogidaba mioi kungi minglauk thokre Raija Police na Manipur Bidhan Sabha mikhal amasung ganatana divas palan gi mangoinana
akanbe sesil thorang sik laukhatli amasung Pradhan Mantri na haidi innovative ki wakaloning thina laiba naharol singna jati asibo manglom na sangsin han bangam gani pauloi jare